n'andi makuru atugezeho mu kanya, aho ku munsi w'ejo azaba ari irahira rya perezida wa DRC cyangwa se Congo yahoze yitwa Zaire kuva kera, aho Tshisekedi azarahirira kuyobora manda ya kabiri igihugu cya Congo. Kurahira kwa Tshisekedi abaperezida 18 baritezwe. Kabila yaratumiwe ariko ashobora kutitabira. Haciye amasaha 6 aho intumwa nkuru ya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Serge Tshibangu yatangaje ko abakuru b'ibihugu 18 ba visi perezida babiri n'abahoze ari abakuru b'ibihugu bitezwe i Kinshasa kuri uyu wa gatandatu mu muhango wo kurahira kwa perezida watowe Félix Tshisekedi. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri Stade de Martyrs mu ijoro ryo kuwa kane, Tshibangu wari kumwe na Patrick Muyaya umuvugizi wa leta yavuze ko abo bategetsi 18 biganjemo ab'ibihugu bya Afurika bamaze kwemeza ko bazitabira uwo muhango. Tshibangu yavuze kandi ko Joseph Kabila yatumiwe ubugira kabiri nk'uwahoze ari perezida ndetse nk'umusenateri w'ubuzima bwose bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kabila niwe wahererekanyije ubutegetsi na Tshisekedi mu myaka 5 ishize. Gusa nyuma aba bagabo ntibongeye kuvuga rumwe, aho nk'uwahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora yavuze ko Tshisekedi yirengagije ibyo yari yarumvikanye na Kabila amaze kumugeza ku butegetsi. Kabila udakunze kuvuga mu itangazamakuru ashobora kutitabira kurahira kwa mugenzi we Tshisekedi. Barbara Nzimbi umujyanama we mu by'itumanaho yatangaje ku rubuga rwa X cyangwa se Twitter ko Kabila ari Johannesburg muri Afurika y'Epfo muri porogaramu y'amasomo ye. Kabila amaze igihe akorera impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza imwe muri Johannesburg. Mu byitezwe cyane mu muhango wo kuri uyu wa gatandatu hari indahiro ya perezida, ijambo rye nyuma yo kurahira n'akarasisi ka gisirikare nk'uko bivugwa na Patrick Muyaya. Ibiro ntaramakuru bya Congo ASP byasohoye urutonde ruriho abakuru b'ibihugu 22 batumiwe barimo nka Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Brice Oligui wa Gabon, Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Macky Sall wa Senegal cyangwa Bola Tinubu wa Nigeria, William Ruto wa Kenya n'abandi. Tshibangu avuga ko abakuru b'ibihugu 18 aribo bemeje ko bazitabira. Ibiro bya perezida w'u Burundi byasohoye itangazo ku wa kane bivuga ko perezida Ndayishimiye n'umugore we bazitabira uyu muhango i Kinshasa. Kuri uru rutonde rw'abakuru b'ibihugu batumiwe rwatangajwe na ASP ku mpamvu zishobora kumvikana kuri buri benshi. Ntihariho perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Hashize igihe hari ubushyamirane hagati y'ubutegetsi bw'igihugu byombi bushingiye ku ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Muri urwo rutonde kandi ntihabonekaho perezida Yoweri Museveni wa Uganda. Mu bahoze ari abakuru b'ibihugu batumiwe uretse Joseph Kabila hatumiwe na Uhuru Kenyatta, Jakaya Kikwete wa Tanzania na Harry Madagascar. Hatangajwe kandi ko kuri uwo munsi wo kurahira hateganyijwe n'imyigaragambyo. Ni inkuru idasanzwe. Kuri uwo munsi wo kurahira manda ya kabiri ya Tshisekedi, abakandida batsinzwe bahamagariye abayoboke babo kuzajya mu mihanda ya Kinshasa no mu gihugu hose bakamagana uyu muhango n'intsinzi ya Tshisekedi. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri internet, Moise Katumbi waje ku mwanya wa kabiri n'amajwi 18%, Martin Fayulu wabaye uwa gatatu n'amajwi 4.9%, na Anzelune Bembe wagize 0.8%. Basabye abantu kwitabira iyo myigaragambyo ari benshi. Abakandida kandi bakomeje gusaba ko ibyavuye mu matora ya perezida biburizwamo kuko bavuga ko ari amatora yaranzwe n'uburiganya bukabije. Patrick Muyaya yabwiye abanyamakuru ko ingamba z'umutekano zafashwe kugira ngo iyo myigaragambyo itaboneka nk'ubushotoranyi. Avuga kandi ko umutekano w'abatumiwe muri uyu muhango uzarindwa kuva bakigera ku butaka bwa Congo.
Muyaya yaburiye abaturage ba Kinshasa kutazahungabana kuko muri uwo muhango hazaraswa imizinga 21 nk'umuhango w'irahira rya perezida. Ibindi n'andi makuru tuzayabagezaho ku munsi w'ejo ubwo tuzabagezaho uko uwo muhango uzaba uri kugenda 5 kuri 5. Kugira ngo ukurikire amakuru yacu nta kindi wakora uretse gukanda hasi kuri subscribe maze tukajya tubana 5 kuri 5.